Anabara bakaragande ne agikaro kijikeneta Kenya Connection Kids Children's Home tere cha Rukindo Chukani bamukirite thigonko yao kuryo na njira kuriungirwa ni musiasa wa county ya Tharaka Nithi Diana Kagendo Mbuba kinyite guntu guko na into mwanya birete anaba bire amwe na iriube mithamba mwanya na jukite kanya kau kuria ntugu chia takenda bara batina byo bona kagitende kaka kathigonko Samuel Geshima na Chionkoroke. Thigonko ya Christmas yiyite kurio kiritwana twa gikaro gya Kenya Connection Kids ntere cha Rukindo Chuka barabara yongiritwe na biakore be mithemba mwanya imu siasa Diana Kagendo Mbuba ura ari na mworoto wa kurugama giti kya mubunge wa Mwekuru kithurano ni kinene kya mwanka wa 2027 akiaria kagita kandi ungenu Diana na kinyiriti obatubwa akari kurejanira na baraba tari na bio mono kagita ka kuririkana guchiaro komonokia. Tuendelee kusaidiana, endelea ya thigonko, tupatie wale hawana, tusapotiane, tuombeane. Mheshimiwa, asante nikuletelana thigonko. Christmas yetu imefika, na tutakwenda 25th. Ama niache watoto, si Christmas yetu imeshafika. Mheshimiwa, na timu ya Christmas imefika na tunashukuru sana. We want to see how the poverty of our people will be lowered. And when we empower the households, then we are sure that itafika mahali hatutakuwa na watoto ambao wanahitaji kuja katika hii nyumba. Nkurukida na kuria aciari bamenyere anabago kagita kabarirutha kenda mweri gujite bacoka cukuru barithiria. Indene ya Christmas ni holidays, tumenyere ni ciana cietu sana, ciana cietu iri holiday, to make sure ni tukumamenyera muno na aciari metu oso ciana iri mucie ni mwiyo arimo na ni mwiyo aciari koguo mutikareke ciana imama muno maruthithagie ni umwak maririkane nyeni kie mathomaga na mumaige safe. Ikagita waku aradana augite atinwe akubwira nkuruki ukareda gite kya mubunge wa Ekuru wa county no nyuma ya ura ariku kagita kagutangacha atiigwa akithetera gitiku na ni mwire niko na bantu natunganire na Susan Mwindu our current women rep ekirite karato kega muno ka black Enda mwirira nenkere kirembi kana nigikumbiganira kana nigikumbibinya mumanyare ndagikirire kiari size gitambi binya gitari kinene na nwa kionkuga takankwigwa kugitatia gwikira na nibigwa takiombe kirite ana riu ngisaka monanke nkithwa kama nkithwa ndego kinya wega elinda riu nilikwiganira ariuga tayari na mbirite kurutira akari wira na bakamunenkirete ku ikuthithia mbere akathithia wira eno wiroko withagirwo kuthia ikundini sana ikundi cia Gekuru cia arume boda kila mahali riu ndathongeririe timu ingi itagwa ya youth ndiurukaga guku I think kalembange karikia gigakinya 2027 kote football club na volleyball club ntikethwa kinyite Tharaka Nithi ndo so far ndiete menge muno te kunjoki kiripotera Weru Njuma kuma ntere cha Rukindo Chuka mbeta wa Samuel Geshima.